Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku murongo w'urugamba ndetse uko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turaza no kuhava turi buze kwerekeza i Washington DC mu biro bikuru muri White House n'inama z'abadepite zikomeje guterana mu kuganira no gufata ingamba ndetse mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuba Perezida Donald Trump ashishikajwe no guhagarika intambara y'u Burundi imaze imyaka 30 iri kuba muri Kongo, imaze guhitana ibihumbi by'abantu ndetse bamwe bakava mu byabo. Miliyoni 26 nizo ziri kubarwa ndetse nk'abantu bashonje. Patrick Muyaya akaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyekanishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abahutu barenga 300 bose bamaze kwicwa kandi bishwe na M25 yitirira u Rwanda. Avuga ko ingabo z'u Rwanda zafashe bimwe mu bice bigiye bitandukanye zishe aba baturage, ndetse ngo ibyo ngibyo na ONU irabizi. Ndetse nanone muri White House Perezida Donald Trump yavuze ko abayobozi bose n'amashyaka yose bashoje intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazihanganirwa kandi bazahura n'ibihano nubwo ino ntambara yaba yarangiye. Uko byagenda kose buri muyobozi uwo ari we wese ndetse n'amashyaka ayo ari yo yose yashoje intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahura n'ingaruka n'umujinya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi bongeye gushimangira ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikirombe cyaro kigerereye muri Rubaya muri Kinshasa hano M23 icukura amabuye y'agaciro bivuga ko anoherezwa mu Rwanda ari hatunganyirizwa, akaba ari nayo avamwe amafaranga agura intwaro n'ibindi bikoresho n'ibyo kuribwa yifashisha mu rugamba. Ibyo byose rero turaza kubigarukaho uburyo icyo kirombe cya Rubaya ari cyo Tshisekedi yahaye ndetse yamaze no gusinyira amasezerano we na Perezida Donald Trump ko akimuhaye ari agomba gucukura amabuye y'agaciro bitewe na za konta n'andi yose yifuza agomba kuzajya avanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba ari igihombo gikomeye cyane kuri M23 kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimara kohereza amasosiyete yaho agomba kuhakorera, birumvikana ko M23 igomba kuhava ku neza cyangwa ku nabi. Murabizi neza ko M23 yahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byo ntabwo bishoboka, ntabwo yahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirihariye ndetse zanategetse ko bava muri Uvira. Ejo bundi bwo habaga ikiganiro umuvugizi wa umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bya Afurika akaba n'umukwe wiwe, ndavuga Barros Musadi Barros, yavuze ko banenze ku masezerano M23 n'u Rwanda, ariko nyuma baza guhamagara Paul Kagame bamusaba ko M23 iva muri Uvira avayo, nabo birakunda bavayo, kandi bavuga ko babizi neza ko M23 itigeze ivayo yose ngishiremo kuko barabizi ko mu misozi hafi ya Uvira bariyo. Ariko rero nibyo bagiye gushyira mu bikorwa. Ku mirongo y'urugamba aho bimeze bite? Ku murongo w'urugamba bimeze bite? Muri M23 byifashe gute? Kuri FARDC byifashe gute? Imirwano irakomeje cyane cyane muri teritwari ya Fizi, ndetse imirwano igiye kumara hafi iminsi 3 ari kuri 0 point, aho rwose abantu bari gucakirana nubwo bavuga ko hari agahenge katanzwe ku mpande zombi. Uyu munsi navuze nitonze kugira ngo nze kubasobanurira neza ibintu byumvikana, atari bya bindi bya documentaire n'iki numva ko ndi kuvuga nitonze kugira ngo musobanukirwe neza. Uyu munsi rero nanone harabarirwa abanyamurenge benshi cyane baburiye ubuzima muri ya ntambara, bakabarirwa abasivile b'amoko mato. Nivuga amoko mato niba abandi nyine usanga bicwa bazira ubusa ngo kuko basa n'abangaba ugasanga barishwe ku mpande zombi. Urugero ugasanga bamwe bari kwicwa ngo bari ku ruhande rwa FDLR, ibyo byaha bishinjwa M23 ko haraba mu bwoko bw'abahutu yivuganye, cyane ko na FARDC na Wazalendo na FDLR nabo harabo bivuganye mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge, kubera ko bose ngo bashyigikiye impande zigiye zitandukanye kandi zitavuga rumwe nabo bandi. Ugasanga rero babishe babaziza ko bamwe ari abahutu, abandi ari abatutsi, abandi ari abanyamurenge. Urumva rero ni ibintu biteye ubwoba, ndetse bamwe batangiye no kudekarara ko ino ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izitwa jenoside, ndetse ahubwo ukibaza ngo iyi jenoside izashyirwa kuri inde? Ino jenoside izashyirwa kuri inde?
Hari ikiganiro umunyamakuru witwa Kensi w'igitangazamakuru TV1 yigeze gutambutsa kuri sheni yabo TV1 na Radio 1 ubwo yari kuganira na Angela Mutabaruka ku kiganiro cyitwa Rirarashe. Bari kwanaliza ku bintu bijyanye na politike, bari kuvuga ku ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo, aho bagize bati iyi ntambara iri kuba hano imaze gufata urundi rwego ku buryo nibareba nabi izitwa jenoside kandi igashingwa abayobozi b'u Rwanda. Muzi uko mu Rwanda dufite jenoside yabaye yakorewe abatutsi muri Mata 1994, buri kwa kane ku itariki 7 tukibuka inzirakarengane zishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, tukibuka ndetse ibyabaye bakatuganiriza amateka y'ibyabaye, ndetse yewe n'abakoze jenoside bamwe bafungiye mu magereza agiye atandukanye bemera ibyo byaha bakoze bakanabisabira imbabazi, ndetse urumva ko ni imbaraga idasanzwe. Ariko ino ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe batangiye kwita jenoside. Hari bamwe mu banyamurenge baherereye mu bihugu bikiye bitandukanye, baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba mu Bwongereza n'ibindi bihugu byo muri Afurika, bavuga ko iri ntambara itagamije kurwanira abanyamurenge, ahubwo ari yaje guteranya abanyamurenge n'abakongomani basanzwe, kubera ko ngo bazi ko M yaje kurwana ku banyamurenge, ariko bamwe bakavuga ko M ifite izindi nyungu zayo ku giti cyabo zibareba zitari zo kurwana ku banyamurenge. Bamwe rero bakavuga ko bashyigikiye M23 kugira ngo yigarurire hariya ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamurenge rero uhagarare burundu ndetse buveho burundu. Abandi bakavuga ko M itaraza hariya muri biriya bice kongera kurwana, ubundi herekaga 2023 yongeye gusubukura 2021 nta munyamurenge wicwaga nk'ubyabaye nyuma yuko bahaje bavuga ko haba iyicwa ryabo, bakavuga ko babyitwaza kugira ngo bakore gahunda zabo zabazanye. Ibyo ngibyo rero bigasunikira Wazalendo, FDLR ngo na FARDC kumva ko abanyamurenge ariho haturuka umwanzi wabo, ndetse bakaba bajya kubica no kubagira nabi, ndetse ari naho havuye umutwe wa Twirwaneho. Abasore bazamutse bahabwa n'abasirikare bake muri marangije bajya guhangana nabo. Kandi hari amakuru avuga ko n'ubundi abasore ba Twirwaneho batari kuvuga neza cyangwa se atari kuvuga rumwe na M23 muri buno, kubera ko ngo barashwanye ngo nyuma yo kureba bagasanga bamwe bari kurwana intambara batazi iherezo ryayo, bamwe ngo batangiye kumvira Kinshasa, ariyo mpamvu ngo M23 yesi yoherezamwo abarwanya, ariko bitavuze ko badafatanya mu rugamba, barafatanya. Minisitiri rero nanone Nduhungirehe yanyomoje Muyaya wigaruriye munyihanganire. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda Ambo Olivier Nduhungirehe yavuze ko yagarutse ku biganiro byavuzwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya wihakanye imikoranire y'igihugu cyabo na FDLR ndetse yizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ambo Olivier Nduhungirehe yifashishije urubuga rwa X yagaragaje ko umutwe wa FDLR n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bamaze kunywana, babaye nyine abantu bamwe ndetse bakorana mu buryo bwimbitse. Uyu Patrick Muyaya ndetse ari mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ko u Rwanda rudakwiriye guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa, cyangwa se abagize muri FDLR bari mu bice byinshi bigenzurwa na AFC 23 ndetse akunze kwitirira u Rwanda. Ati umenye neza ko abasigaye benshi bo muri FDLR niba atari bose ahubwo bari mu bice by'igihugu byafashwe, kandi mvugishije ukuri ndashaka kubabwira ko u Rwanda rutagomba kongera kuzamura ikibazo cya FDLR ndetse n'ikigira urwitwazo, kuko bakagombye kuba bakemura ibibazo biti mu gice cy'igihugu, ndetse aho bafashe twarateganyije gukemura icyo kibazo cy'iterabwoba, ariko abanyarwanda bagomba kubanza kuva muri ibyo bice kugira ngo tubashe kugikemura. Kandi Muyaya yakomeje avuga ko hari abaturage hafi 300 bishwe muri Nyakanga, biciwe mu bice bya Rutsuro kandi bo mu bwoko bw'abahutu, ariko avuga ko ibyo ngibyo nabyo ari ibigomba kugaruka kuko nabo bicwa n'abari bavuga ko baje kurwanira abatutsi, kuko yabisobanuye avuga ko babica baraje kurwanira abatutsi.
Ibi ngibi Olivier Nduhungirehe nawe yabisubije avuga ati FDLR turabizi neza ko yamaze kurwana na FARDC, bameze nk'abantu bamwe babaye nk'umwana se, kandi turabizi ko habarizwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 by'abasirikare ba FDLR, ngo kuko hari abahavuye batanze amakuru bavuga ko hari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 by'aba FDLR. Ibi ngibi rero byanatanzwe n'uwitwa Ngoro Lieutenant Desire Kabila ndetse sorry ahanga nimbabeshye ahanga biravuga ko FDL yatangiye kurana na Kabila, ndetse akaba ari na se wa Joseph Kabila waje kuba perezida w'iki gihugu, nawe arimo banzi cyane na Kinshasa, ndetse ngo nyuma Joseph Kabila ni wagerageje kurwanya FDL aza kuvanwaho, FDL yongeye gusubizwa ngo koswa ari uko Perezida Antonio Felix Tshisekedi asubiye cyangwa se afashe ubutegetsi guhera mu mwaka 2019. ari nguko nguko rero biveze pumva barakitana ba mwana hamwe, bamwe bakitana ba mwana abandi bakitana mwa mwana. Iritirirwa u Rwanda, FDL rikitirirwa Kongo, uko nguko bimeze. Biravuga ko rero ku itariki ya Gashyantare 2026 Tshisekedi yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagerageje kubwira Amerika ngo ifatire u Rwanda ibihano. Twageze muri Amerika twambutse byo muri Kongo, ibyo ndakeka simbize ngo se mubyumvishije. Ari abaturage bishwe b'abahutu, harabishwe b'abatutsi, b'abahutu barashinjwa M23 ariyo yabivuganye ndetse urumva byo ko yako nyine ngo bafitanye isano no kuba basana nyine n'abahutu, nako kuko ari abahutu. Icya kabiri hari abishwe b'abatutsi ndetse n'abanyamurenge bavuga ko bafitanye isano na M23, dore ko ivuga ko aribo yaje kurwanirira, ndetse ibyo ngibyo byose bigarukwaho, ndetse muri ONU ikavuga ko ari ikibazo giteye umutekano muke. Ari nabyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zuririyeho zivuga ko zitazigera zihanganira buri muyobozi wese umva kuvuga uzananwa mu majwi wese kuba yihishe nyuma y'intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri muyobozi n'amashyaka, ubwo yavuze amashyaka ni muyumva, ubwo ishyaka muri M23 yanayifite ishyaka ryitwa AFC bifite ishyaka ryitwa AFC, ndetse iryo shyaka ari ryo ririmo cyangwa se riyobowe na Colonel Nanga uzi cyangwa ufite intego zo kuzaba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Colonel Nanga afite intego yo kuzaba perezida, kuko nuva yigeze gukorana n'ikiganiro n'umunyamakuru bavuga ko ari ugomba kuzaba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ibyo byose nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuga ko yabanje gukoresha uburyo bwose bwa diplomasi, ndetse ko umuhuza mwiza, ariko nanone itazigera yihanganira buri wese, ndetse no kugumya kurebera ibibazo biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegereje igihe gusa kugira ngo igihe bihaye kigere, kwa ko mu byo umuvugi cyangwa se umujyanama wa perezida ndavuga uriya mukwe wiwe Donald Trump yatangaje ko bagifitiye icyizere gikomeye cyane u Rwanda kuba rwakongera rugakosora amakosa rwakoze. Ibyo ngibyo bari kuvuga si ibyo bandi kuvana mutwe, ni biba byavuzwe ujya mukurikirana n'ibiganiro byabo. Yavuze ko agifitiye icyizere u Rwanda, yavuze ko agifitiye icyizere u Rwanda ushaka kuba rwahindura, ndetse ibiri gukorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu bakaba bakongera kubona freedom, bakaba bongera kubona izuba ribarasira, kubera ko ubu ngubu ntabwo ibintu bimeze neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump rero nk'umuhuza mukuru avuga ko yashenguwe cyane akanatenguha cyane ubwo amasezerano cyangwa se ubwo yashakaga kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, ariko ntibigerweho. Yavuga ko rwose byamubabaje cyane, nganabyicuza kuba rwose nagerageje gukora icyo gikorwa ariko bikaza kurangira bitagenze neza nk'uko yabitekerezaga. Ni igisebo kuri we nk'uko abyivugira. Yabanje no gukemura ibibazo byo muri Nigeria aho abakristo bicwa, nyine hari intambara ya Islamic ndetse irwanwa n'abayisilamu b'abahezanguni, bavuga ko nta mukafiro n'ubugomba kubaho, bagomba kwicwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero biravuga ko zohereje abakomando bayo kujya guhagarika iyo ntambara, ndetse n'amato y'intambara n'indege z'intambara biri muri cya gihugu. Kandi none bikagaruka ku gushaka uburyo haza amahoro arambye,
ndetse no guhuza ziriya mpande zombi. Algeria rero guverinoma yaho yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika intwaro zihagije n'ubufasha bwose buhagije kugira ngo babashe guhangana n'abari barwana intambara ya Islamique bigize ngo nabemera Muhammad cyangwa se ngo naba rwari intambara ya jihad, intambara yera. Abo bose rero bagomba kubanza kuvanwa mu nzira. Icyambere twavuzemo hano rero ku muntu wumvishije intambara irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niteze no guhagarara vuba hano. Ikindi nuko buri muntu wese wagize uruhare mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atazigera ababarirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya gatatu nuko bagifitiye icyizere u Rwanda kuba ngo rwakosora cyangwa se ubuyobozi bwabo na Paul Kagame bakosora imvugo bagaragaje bavuga ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarara. Ndetse Perezida Paul Kagame yavuze ko nta nubwo bafite bw'ibihano byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'abandi bose bamukangisha ibihano. Nicyo rero baba bari kuvuga ngo gukosora.